Image Pauda Ming Tabiri Sambo Hamamta Krumzari, Hose Maruba Pauda, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yozana Workshop, Ngasi Hotel in Pata Hodokre. Police na Mayor Shim Tear Gas Cell, Small Bomb, Masan Kamdana Captain Atakai Cray. Luinana, Anisuba Range, National Deworming Day, Toram Tindokre. Hose Pausan Pizari. No Magi Komsata, Ngasi Impondala Kiba Kendrige for the processing industry state minister. Rameshwar Chalina High Cray, Barasaka Manipura Lepakro, Marupuram, Chankadaba, Mega Pota Paka Ama, Sanaba in a principal oina improved Wapamasi Mahanangasi, Ayok Hotel Impal the Pantopa, Pradhan Mantri, Kisan Sampada Yozana, Workshop Hodokuda, Hondokibadi. Telena Makata Arduna, Mega Pota Paka Sigi, Subsidy Oina Kendriki Lepakro, Yankai Pangani, Ministry of Entrepreneur Gidamag, Think Tabalati. Mahanapuni Tawatuna, Pandafana Nabugidamag, Kendra Sarkada, proposal Taranabasukan. मैंने कहा ठीक है, इसका खर्चा करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो सरवाल जी से बात किया कि पहला नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट में हम लोग वर्कशॉप करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अपना डिपार्टमेंट का पैसा कैसे खर्चा किया जाए। अकनबा मीटिंग के वरोदा टेक्सटाइल कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर टोंगा बिसोरजना एंटरप्रेन्योर सिंगना स्कीम असिगे प्रोविजन दा कुदुम साबा एडवांसमेंट लाहोबियो वेलिगे जिलादा एंटरप्रेन्योर सिंगे लिमिट लेटी हाइके माना मखाताना स्टेट असिगे एंटरप्रेन्योर सिंगे पुनिंग थोगलदुना एंटरप्रेन्योर सिंग मासिंग हेंगलपदा स्टेट असिगे थबक फंगदबा अनएम्प्लॉयमेंट की इशू असी सॉल्व तबु मंगांगवने Central Small Estate Development Policy Assembly Entrepreneur Singna Government Tage Kariguma Makal Amatage Santang Yaudana Mai Pakli Amade Department ka link tawduna makoy gidama scheme sing phambang ngani haiki workshop asi Indian Chambers Department of Textile Commerce and Industry Ministry of Food Processing Government of India na sinduna entrepreneur singda Kisan Sampada Awareness pinaba pangthokhibare tharomadu state ki entrepreneur sing amasung banker sing su sergya baglonana official resource person kyana tonga base scheme ge component kyada wangangki Ningthozam Babishana Misigi Matanda Senkiba JSC na ngasi ayuk pung taruk tage numidang pung taruk pawa thamaipan assembly kendra lapan kokibadage kendra asigi manungda leiba dukan sing tongro nakhi lamida gari chana khide me amata mapan thona khide police na thamaipan gi manungda leiriba lambi sengak senuna pamdaba thodok thondana bachakcham thawang sang lokhatki maragsida kendra asigi manung chanba khuya thong Polem Lekai da miyamna wakan mipan pangthopaga loinana Standard Robotics School principal Nandunigi mitam saraga maita kre hairi. JSC ko convener Leisang Tem Pratap ngarang police na phazin khiba adu yaning da pungtuna irang haurakpadagi police na irang adu laksina bahonaduna tear gas amadi smoke bomb kaptuna tangkai ki. Tongan balerak singda so wakan mipam pangthoke hairi. Messi Sigi Mayukta Sisi Higher Secondary School ge Mahiru Singh Amade Sagon Bam Kamnang Bazar Daleba Model Higher Secondary School ge Mahiru Singh na magi school dagi throkduna khongsat chatuna collapsing laukre Ngasi nungthal Sichi Higher Secondary School ge Masangyam laba Mahiru Singh na baby shinagi misi yaningde mihat padanni piu We want justice haiba collapsing lautuna pleka sing paiduna khongsat chataba kemtage tholokpada Imphal Iske police team amanage tatna chalhandana bohanaki adubo Mahiru Singha athingba adu namkhairaga sanjin chongrom da chuppa horopada police ta thingduna chalan khidre matungda Mahiru Singha aduna lambi mayai da phamsinduna leke police ka awai akhum tongraba matung Mahiru Singha adu police namkhairam laga palace compound rom da chansin ki baglonana lambi da leiramba barricade sing lamkhairam laga new checkom tamna selaga hatta lambi da chelakpaga Loinana lamida leramba gari kya inturamba khongna kawba tokhi lamida lakpa gari sing halanki tungda mindu thongda pulap phamsinduna achat ong thingki Mahiru Singha phamsinduna leibaseng tangkhaina bas smoke bomb langsan beda
चतबदगे मफम अदुदा इम्फाल वेस्ट के अहनबा पर्सनल सिंह संगसिलगा टियर गैस सेल स्मोक बॉम्ब मसिंग खंगतना कापतना दखाइखी मदुदा क्लास 11 गे महिरोय चचनंद कौबा अमु मकोंदा टियर गैस सेल ना पानबदगे सोक्टुना पब्लिक हॉस्पिटल ले लेकेदक्रे अमरंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के महिरोय सिंह सगोंबन लंबिदा खोंसट लाकपदा सगोंबन लाइरंगजम लेकाई मसिंदा पुलिस दा थलगा टियर गैस सेल कापतना दखाइखी हाइरे बेबीसनागी मिसिबु यानिंगदब फोंदोक्तुना कक्सिंग इरेंगपंट रोड दा लेबा जीनियस एकेडमी गे महिरोइसिंगना स्कूल गेट ममादा ह्यूमन सेंट सेमबगलोनेना रैली सटख्रे रैली अदु स्कूल दगे हौरगा इंद्रानी रोड फाउ सटखी इंडियन इंडिपेंडेंट डे गी थोरमदा अकाई अतोय क्या थोलपा याबसिंगदगे ngakthonaba कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना चचन थरग लोकपा लेफ्टिनेंट चथरी SP कक्सिंग विक्टोरिया यंगकोम MPS के मियांग मकादा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के ओइना इंडिपेंडेंट डे के थरम पंगतो कदरबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन DSA कक्सिंग गे अकोइबा मनिंग ममांगदा लेबा युम सिंगदा चंगदुना थीबा हुंबगे थबक सटखी नपी पुलिस यावना सटखिबा थीबा हुंबा अदुदा चई 19 दगी सही यांखैगे मनुंगदा लेबा नुपा नपी पुन्ना मियोय चमंगा DSA लंबिदा पुथोक्तना लेफलगा अममंतौ ओइना मसपा मिंग खंगदोख्रे अदुमनमक मिफामिपुनगी पाउदी लेते हाइरे सटखिबा ऑपरेशन अदुदा SP कक्सिंग विक्टोरिया यंगकोम MPS कक्सिंग पुलिस के OC कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कमांडर के OC अमदी ऑफिसर संसु सरुयाखी नेशनल डे वुमेन डे अनि सुबा राउंड गे थरम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के ओइना ngasidige डिप्टी कमिश्नर कक्सिंग वॉलंटियर अरामबमना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंगना सिंधुना कक्सिंग सोमनांग लेकाइदा लेबा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉयर्स रोल कक्सिंग के ऑडिटोरियम दा होदोख्रे वन फ्री सिंड्रेस आर हेल्दी सिंड्रेस हाइबा नुंगे वाकलोंदा पंगथोकिबा थरमदुदा डिप्टी कमिश्नर कक्सिंग चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग वॉलंटियर अरामबम IAS ना अथोबा मिटुंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग के मिशन डायरेक्टर सु ओइरिबा चीफ मेडिकल ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर TS Samarantona Tharmapo Zonal Education Office Kaksange Deputy Inspector of Schools KSIs Angang Zamna Akanaba Mitumoina Servyaki National Day Women Program Pa Ase Pangthopagi Matangda District Health Society Kaksange District Program Manager Naurim Romin Kumana Nungyu Eba Water Fondo K The Women Ge Matangda Kaksang District K Child and Maternal Health Care District Nodal Officer Dr. L. Subhachandana Resource Person Oina Wanganki. Asa Singh ICDS Kaksangi Staff Singh Angalwadi Worker Singh Haksenga Marilenaba Mu Singh Amasung Practicing Junior High School Kaksangi Mairoi Singna Ngasigi Thorumtuda Serbia Kibakulina DC Kaksang Valentina Arambamna Lusinglaga Practicing Junior High School Kaksangi Mairoi Singa Till Laitanaba Tabletamina Handaki round Asada Kaksang District Mananda Laiba Tahi Amadagi Taramapan Paubage Angang Listing Nipumapan Jamaga Humbudra Nipanda till Laitanaba Hida Pisanabagi Panam Tamli Hari Amaramda Ziribangi Usa told the Laiba New Life Academy Skolda District Health Society Ziribang Sindona National Deworming Day Pantokre Nasagi Toramadu da Bumbo Maibam Kuno MCS Asia to DC Jiribam E. Okendro Singh CMO Ziribam Amadi Ahibam Test Managing Principal New Life Academy Usatolna Atoba Mitung Toromapu Amade Akanaba Mitung Oina Serbiadana Pantokhi Tawal College Lincoln Kibagi Chahi Yankaitaro Mabung Parapage Foundation Degi Taram Masi College Asagi Multi-Purpose Hall Pantokre Ngasigi Toramadu Tawal College the Hana Lecturer Amade Principal Oilamba Tabutagi Potharaba Oza Singh Ambrazendro T. Babalal L. Bira Dr. RKVI School Dr. T.S. Biren Dr. L. Ibumohal Dr. K.I.S. Mainodas Srimati S. Sabita Devi Amasung Housing Principal Odibi Okram Chauba Devina President Mampersung Oina Serviaki Thorongi Manung Channa Serbia Kibasana College Campus the Laiba Layu Khaiba Founder Member Singing Memorial Obelix Da Hagalekatamduna Ikai Kunava Ukibagaloina Lake Kidrabi Mahiroi Ningtozam Baby Shanage Tawana Ignitin Ladunava Minute Ani 2 minute Leptuna Awasupundoki College Sige Annual Report 2019 Amasung Tawal College Tawalge Associate Professor Dr. K. S. Zugetro Singana Iba
Urbanization Trends in Northeast India haiba larik abasu ngasigi mitunglen singna honebi matung ina miyamda pongki. Rusa 01 gi makada nauna saba loiraba boys amasung girls common room singchu sangaki. Tharongbi saruk amba oina Manipur University na loba tongan-tongamba examination singda toido hendongna mai palaklaba mehiru singda award singsu yentuki. Ngasi wamu Lifam Chitek Lekai Women Association Mairapaibi School Management Committee Amadi Desam Kaksan District Councillor Sinduna Wangu Lifam Upper Primary School Campus da Pangtokiba Wakatan Mipamda Mairishina Aikuge Award pa Oza PBU Aikubo Lairik Tamanbiu Education da Favoritism and Nepotism to Bigano Lairik Tambinaba Oza Piba Ngamdrabati Education Minister Amadi Director from Tadopio Sindakag Education da Fagatangane Laubana Yaroi Tabako Aina Udpio Haina Taba Plekasan Ike. Wakan Mipamada Saruya Kiba Wangu Lifam Upper Primary School Gate Management Committee Convener Amarsana Putropada School Asida Mairodi Yamna Lairaga Ozana Omkakta Labina Legai Asina Honatuna Ozatara Amadi Chaputara Amasafra Oina Neptuna Jalaiduna Lapane Nepa Oza Singha Asige Cholop Lekaina Ta Amada Lopalising Nipuna Biduna listening in Tarom de Printaduna Lagli. Asida Sunatana School Asige Mahirishing Masing Yang Lapadage Classroom Konataduna School Committee na Legage Ima Events in Tanarduna Feed Chamaga Humpu Samba Salen Amasu Mamam Sahida Sarvani Haki. Nasige Wakadmi Papaduda Mari Lainana Desampa Maya Luishange Secretary Organization Aduga Coordination Ge Taupuriba Somorjat Luana Pondoropada Manipur Lengake Education Department School Pakalan se Haiduna campaign kya Taurabaso Kungangi Lamda Lariba Late Lirana Mapugo Aina Tamliba School Sinda Ozage Awapa Ase Madam Sanga Tamba Aduga Imfalgi School Singdana Mahirina Yamna Lateba Ozana Mayamba Ama Tamsinba Asigumba Matung Hoktaba Tawong Ase Lengak Asina Jataduna Lairaga Arapa Anapa Kaidana Ekugi School Forgotten se Haina Lengana Lauriba Ase Jin Kaktage Oiba Propagandani Haiki. Education we Pagalangani, Okogi Ching, Okogi Impalat, Duga, Arabam Pomjing Kaidana, Arapa Anapa Kaidana, School Pagalan in a law was a yam atra Tokaba, Adugumba, Chin Kakagi Oiba Propagandana, Koi de Samam Dima from Simian Luxe, Aduna, Atova Matamda, Okogi, Waliba was asking Sit Habiro, Aduga Mahirusing, Mahitamanbio, Netragadi, Sakana Lauriba, School Pagalansi Haba Masigi, Holausia, Chin Kakagi Oiba, Political Oiba Propaganda, Oigani. Integrated Sectors ICP Moregi Meeting Holder Ngarangdagi Hauduna Numinini Chubna India Amade Myanmar Lebakanige official Singna Indo Myanmar boundary Matanda Nipamama Pangthokre. Mepamatuda India Ge Maikidagi Lieutenant Colonel Vivek Malik, Director International Boundary Directorate, New Delhi, Surveyor General Office Amadi TP Malik, Director Meghalaya and Arunachal Pradesh, Geospatial Data Center Survey of India Selona Sarugaki Aduga Myanmar Ge Maikidage Myanmar Ge Tamotese Mr. Yuvment Tent Ongna Luchin Batim Amana Sarugaki Haidi Mipamatuda Media Sink Chambage Ayabale Devana Kari Kari Kanakibage Haibadudi Chapsana Kambangandri Mori Hospital Ge Special Malaria Unit Ge Stop Singna Nasidige Honduna Mori Town Deso Kange Lena Sindage Karamakai Tunaba Haiduna Section Tarang Lokatpa Oina Mori Kuno Lekai Tali Road Police Station to Police IB Stony Signed School Netching Bursinge Mapam Singda Larvi Site Hidak Sing Kaptokre Kongtangasi Mori Town to Punbada Chatagani Hai Tongkong Lakshmi Bazar Municipal Council Makadaleba PMAY House and for all scheme ge beneficiary singe list beneficiary singe detail amadi beneficiary ama oibada darkar leba masak sing mari ledaba official da marik sumba pokum pangnabage darkasta kiba chahi ama phazal kadaraba fawba pokum pibirak trai haina ngase beneficiary oramba Ellen Razan Singana ngase Manipur Press Club ta pomisinga unabada phongdokre Mahang Hai Mahang Masamak Suraga Chazaba Lever Makabde Loinana Beneficiary Oinasu Kalaba Matung Marilenaba Mushina Kaptapire Loinana
complaint tarabasu inspection lakani haiduna ngasi phawa tumina leikre hiramasagi matangda aranpa toriba miyosing asibo paliba sarkar asina mari lenaba authority na mengsang yo haina supongdoke mana makata kibada haidiba amot pasing ase khangtungnaba hokibali sangeni taranipange august ke tang tarada RTI thaki adubo hausa phawa masake pakoma amate leitre masina takpade kukan pangan basingna tawningbata tawrabra haibagi chignaba leire haina phongdoke Library and Information Center Kaksinge Lupa Pudongba Chahi Silver Jubilee Charam Singhi Charugama Oina Hayang August Gate Tangmapanda Chanchali Infalna Utkadaba Dance Drama Malim Ima Martyrs Art Adu Kudumsada Bakaradaki Thukle Hariba Dance Drama Adu August Gate Tang Kumato Yumsakaisanamike Nungtin Pungka Aniga Makai Tabada Utavaki Tarama Makaloina Ulakani Haina Library and Information Center Kaksinge Secretary Chirola Punduraki Secretary ki atopa cherol amana center asine chinduna mamangtha July ki tang kunma thoida Grace Coaches Academy Kaksing da pangthokiba marisuba English language competition amadi ahma mathematics competition ge results ang law thokle hariba results ang ado center asage notice board ge khanglama yaragani aduga competition da makong mathang tarabasingna manam matun yanthopage tharomna lagleba August ke tang taranipan special Sunday ge ayta pangtholagani hai Electoral Roll Special Summary Revision 2020 gi manung channa ahanbo oina electors verification program lagleba August ke tang 13 tage horoga September ke tang 13 fawa chatharagani masida asoiba chumthopa photo mayek sengdaba sindokpa amadi nauna hapsin bana singba sing Command Service Center CSC natraga ERO ge office da chatuna samdap samsen tongnabage khudong sawa fanglagani haina ngase civil return officer PK Singna Lafalda Laiba CEO gi conference hall pangthopa pawmisaka unabada pangdokre Mahana High Election Commission of India ge instruction ge matung ena hausak lariba electoral roll ase asoi angam yaudanabage pandamda hariba thabaga se pangtokpane Sadakadariba pre-revision amadi revision activities asegi manungda electoral verification program EVV amadi VLO singna house to house verification ge thabakso chatagani loinana aroba electoral rolls 2020 ge January ahanba chayol amadi manungda phonglaba yai hainaso mangna phongdokhe haiba EVP asida miyamna Manangpa CSC amadi ERO ge office da sarpiduna adongi asoiba aranba sing sumthokbiyo amadi hariba program asida miyam humna sarugya biyo hainso mahana makhata ke ngasege conference aduda haukiba Lok Sabha election 2019 ge duty manungda laikhidraba government land sanctioned amadi W Lalkham Tengyo Anige imong manuda as Gracia Lupalak Taramagage Samhamsa Kusinaki. Try and replace their photographs with good current colored photographs and make the epic a really good document. So this program will launch on the 16th of August. Preparations are on, and to make it successful, the voters, especially in the valley areas, in the inner Manipur, we have close to 100 plus CSCs in every district. So every nook and corner, every lekai, there's a CSC available. People can just walk out and get it done. United Manipur Muslim Women Development Organization President Anwari Nurzahana Haikre Handak Sangsana passed Tokiba Muslim Libisingi Protection of Right on Marriage Act 2019 Triple Talak Bill 2019 as a Muslim Libisingi and the Mangingai Oiba Egni. Egasina Muslim Nabising Marabaktiam Batanatana Kanaba Amata Uba Pangloi, Wapamasing as in Newtonda Pangmi Singa Unabada Mahana Pundu Kibani. Mana Makata Arduna Egasi organization condemned the we Islamic Logi Matung Inadi, Nupa Amagita Odibasi, Makin Nupi, Mama Mapa, Machimasal, Machana Chingbani. Egasina Triple Talak Haibigi. Nupabu Zelda Jahi Ohum, Zelda Tankibada, Maki Makata Lidibasing, Kanana Yang Bigani. Lairik tamba masasang lehuragadi kanana angansang ado kanana lairik tambigadage mayam masigi marakta hena mangzaribadi nupa nupi animangna asawban nemtharaktuna tha ahumgi manungda amo hanjinabagi kudungsaba mangalle Triple Talaki onadi lisangani tara ke August ke tang punithoida Supreme Court ke Judge Mangana Saba bench da talaki mayokta
Sarayabona Women's of India के केस 3.2 दा मेजॉरिटी आइना मुस्लिम निपिसिंगी डाइवोर्स के राइट को कन्बा हाइबा लेख्रबने Sarayabona निपिसिंगी हक तानबा हाइना वरेब लौख्रबतुंगदा एक पास तौखिबा करिसु कनबा पंगलोय एक असिना पीरिबा सैथें करिसु खंगजदबा निपिसिंगदे अंगांगदा मई पीरगा सानहनबा ओइना थोकनी हाइखि नुपी अमा मयूम पानबसु यादबा नुपागी कईगुंबा खुदोल अमसु फंगदना सही अहुम लेरकदे महाचे तलाक ओइदे हाइरबनि मयूम पान याररो नुपीसे मा अतोप अमदा मयूम पानगे आइसि याम वारे हिंबदे या वारे नुपा अमगी बतेंग दरकार लेना मा मयूम पानबसु यारोए नुपीसे पूरा पुल्लगा थंबनेबा नुपाना जेंदा थंबनी नुपीना मसा कथलगा लम्हांगा थागोपि हाइ एकसे Prime Minister Narendra Modi na ngasi lebak asigi miyamda warol pigadawri Prime Minister Office tege khangalapa amana ngasi nimidangi pung nipang tabada Prime Minister Modi na wangangani hairi magi warolda Jammu and Kashmir bo special status piramba amadi Jammu and Kashmir amasung Ladakh haiba union territory sing khaidopagi matangda pangani thajanari Lok Sabha gi mikhal manungda March ke tang kuntareta Prime Minister Modi na lebak miyamda wangambada India na anti satellite Missile demonstrate okay matang dapan ki Constitution ki makada Article 370 na Jammu and Kashmir bo special status piramba adu lawthokpada leipapu panumita parliament na ayala pikhibane Jammu and Kashmir gi phibam ingachik na lady athing batham labasu ngarang dagi miyam na lambi da thoktuna chatnake amade dukan thong hangnake adamoinamak Srinagar natuna Kashmir Valley ge adai mafam singdadi athing balebana maram oiduna miyam yum dagi mapani thok thonarakide hairi Jammu district na authorities singna ayupung taramathui dagi numidang waram pung mari phawba athing batam ke Katua district tadi athing ba pumlok lok thokre adamo inambak Rajouri Doda amasung Punch district singdadi athing bathamle Katua district tadi school amasung college sing thong hangnake amade lairik tamke hairi bengne sing bathong hangnake Ladakh Kargil district tadi section chamagani phumani thamle Howsek arobada maroiba pa amana bizri Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana workshop ngasi hotel imphada hodokre Police na may rushing tear gas cell, smoke bomb, masang khamdana kaptana tangkai kray. Luinana, ani subaramge National Deworming Day thoram tingdo kray. Image pagdang asigidi matang sida luisere ning tabiri pesungo amukana kumse.